Anak gadis empat lang nanang grok. Ubut di hana ketemu dekat rob. Tak ke loncok sabah lombi ke kah dekat pasal lampalut dah bersen kada uyup lam. 4 kilometer darah baru ke kah. Home pokok jilung darah baru. Miohana darah baru nyopre longi sale belian lontong i habisna. Ibadah se angki jak jo lain. Mesusah deraja 4 kilometer darah baru beraya urang. Bedah raja pegat pengumuman rakyat lon Bandung. Gino tanyo gunung me perbekalan me alat-alat ukir sabah gunung. Gunung yang cukup raya ukir persih hurinang lintung cukup taban. Padahal gunung kan. Bawah hidung hiurinang ming-ming babah-babah mata-mata lengkap. Katakanlah hurinang dalam keadaan lintung nyan kemenan ke pegat le raja. Bak kemaluan ge peruhung li rakyat dalam ruhung nyan ge pasal sia bro.